برێک هەفتیم بۆ گوندێ گەڤەرکێ دیراتیان نێزی 5 کیلومتران لە ڕوشەڵاتا دووکێ گەشتینجێ بیران نەفتێ لێبوودەمێ دوو ڕۆژانە خەلکی هەمان گوند ڕێک لە ڕەوانەکردنا نەفتەی گرتیە خەلکی گوندی دبێژن بوو دەمێ پتر ژە 8 ساڵانە ئەو بێبەهر بووینە ژێ خێر و خێراتێن وێ بیرێ و دەخوازن وەکێ کرێکار لێ کار بکەن bir yıl okuma و kor yıl غيرجه عود قزوة كوديا ونحيا كوديا bir yıl غير عشيرة جيكن و bir غير عشيرة وغير نوحي وغير قزانة وابون جراسي ام فيرا خرفت بين وام دخوز مافد خود كان او ماف يعني حق ومافد منك وبين جباجي كيرن وهر كسي تتفيراجي يتبيجي حقي ويا ويعني فيت حقي وبيت دانو حقي ويت تخورن ابخوجي تايد اخف نامتيان بس وقت تشكرن تشتكي ديت كان ev gundê dikevîte ser bi nehya çemankê ve beriya karkirina li servan bîran xelkê wî gundî karê xwe yê derametî hebû. Edbêjin kaniyên wan yên avê digel bax û bîstanan hişik bûyne. Hemî ji egerê bîrên neftê. Bîra gazê yal gundê me derketî. û xêr û bêrê twê hemî bû gundê cîranên me çin. Bû nimûne ev kempe û her delîvên karî hemî bû gundê cîranên me ne tinê kadî û dîkêl û kanî hişik kirin û rast pîç kirin bû me ye. محاسبه خوی کری که ام ببینین حتی دو هیوه دیجی سه هیوه دیجی حتی دو ماهی که و مشکلی چاره ببینن اگر چاره ام نبینین ام برهوین هیوا مینین الوری و هیوا داخواز مافی خوب کن چونکه ام بینین مافهمت تخارن Endamekî encûmenê parêzgeha Duhokê jî li dûrxirvebûna nerazîbûna xelkê deverê li ser bêbarkirina wan digel kompanya berhemînana neftê edbêjîtin ku dê birêka xwe kêşiya wan gehînte layenên peywendîdar. وەکی ئەندامێکی ئەنجومەنی پارێزگا دووکێ دیشم سەر وی خەلکی دەم بەغدامە ڕەوشەوە دەوە کۆریت وە کۆچنە ئەژی پڕێکا خو وەکی ئەندامێکی ئەنجومەنی کوبگەهینە جێت پەیوەندیدار هەماهەنگیل گەل ڕێبەبەریە نەحیا چەمانکی و قەزا ئومیدی بشین وێ کێشەی چارەسەرکەی. Lê gurgotинên wan hewlatiyan rûjane 47 tankerên 36,000 litrî yên neftê ji wê bîran neftê etêna derînan û rewane kirin. Kempa karkirinê jî lê hatiye veguhastin û kirêkarên biyanî lê kar dikin.